Ka sorkar jala mendagasngi ke shitarik nailar arjar pesau kara Thaw ya komiti keban klik de commissioner and secretary katanat puliputhi UVJ menteri ringkat arphongut idekhan ya kani ka sinjam la shim hagajinga karan ke balakhat menteri rangba ukon rat ki sangma ya ki Nongtrei ke SSA ki bapenlong ya gajinga khi khlambu por hamadan malki nadu hanin kasngi hagani ka komiti ladan lang kinong yalam na kaseng ki Nongtrei SSA hapo kalama ka All Meghalaya SSA Non-Teaching Staff Association Nakliang ke Presiden Keseng Kakong Jennifer June Sindram Kalaong baki Nongtrei SSA Kimpat weng ya kajinga khi hadu bakin yo ya Jingdawa bat lasai kin ya Shongbyang ya kajinga lang bat chairman ke komiti kebala Thaw mentakasngi. Ya kendu ya CM isa kontrak di halor gani ka enhancement of salary ke jongi kadan ka jingya pher hapdeng ka jing pan ka jongi ke demand ka jongi mo kalong gumni ke dan ki member na pdeng jongi ki Bishar la sha kan tat ku musyong no nei ti kata kadao ki ong ba kin form the committee but ha kata committee in long chairman he commissioner secretary education the member in long state project director is jongi nang ta bat kibi ide members na state education commission na deputy secretary education nang ta de na po samagra shiksha na do ka state hadu ka district level ti ladang apuli kalong bujrang te lesi ngalaban ai gani ka copy shapi lita handrei ka terms and condition jong ni ka committee de kalong kumni ngachu puli ka committee ka long banpen yakini ki examine lo digni proposal mo yaki bakila apha yakini ki non academic staff juga SSA nang tade ka haban ka committee ka haban pet ban ya compare bat ki bede ki society mo balong contractual ko mangihi nang ta pade ka committee pade ka diban penjak lo kita ke jinglong mo ba ngi diban shim tang shitang shiliang na ki member ke jongi ndai ka diban inclusive of everyone na do ki cluster level ki block level ki district level hadu ki state level nang ta pade kita ke diki ki hierarchy jongta office ka jongi ka under the non teaching staff nang ta pade kini ki recommendation ni haban I know would shai chief minister badan berom jongi dingi yambut bang ngilaya ngilayo ya kapur ban shom commissioner secretary begini committee member bero la shai ha kapur khatwei beje dang ila adep nang ta ngin sapha kini recommendation jongan ni committee ke jongi shai sha finance nang ta bat ngin sayo ya ka recommendation ke jongi ai pada bat kani ka jinga shong sit in demonstration kanumpat kot kat bang empat yo ya kani ka demand ke jongi dangi ladap lot kini ki eru kanang continue kanang ba dala yo ki demand ke jongi insa kot ya kata sit in demonstration so